Yang pamasok pasangan sampai 30 situng titisan air mata Haji Zainuddin Waru. Pasangan sampai 32 Putri Mawar Indah Saiful Jamil Padang dengan Bulan Purnama Bu Nurul Hikmah Padang dengan. Yuk kalau bahan ini kenting kecelan. Sekeduan mobil MFE Sangang Polo 54. Sekeduan mobil Sangang Polo 54 Balangkong MFE beda mobil Kaluara. Titisan air mata ora isai dari baru tak iya aniko pon bedei ber lamun masuk sorong ka iteno mungkin tengah lamun masuk mungkin tengah bagus. Monasa nonton arwah beda tengah mon arwah le titisan air mata Haji Zainuddin Waru seanti rak Saiful Jamil Padang dengan kalau gua arwah pun ajalan pun arwah le pun ajalan arwah Badayanto Bulan Purnama Ibu Nurul Padang dengan lema jejer batang kakna arwah cealosan setelo pasan aniko makpun arwah pun raja-raja iya lima orang tak senang apa duraman bila
bulan dari Padangdengan. Dengan kaaten Nape pole Arwah tretan novel Bagus. Tiga Sepuluh, bulan bagian ke tengah. Sejak bir-bibir Manyitonge Bula ketika sore Seteno pasang le Ani kok pun cek alosaka Tu aniko Cek alosa tak iya Dima ore Tak seneng tak Hari yo. tak iya Bila bolo arwah marah itu Arwah kari Oh oh Adungan apa nangten Panang tengen Mace alosan lae Janji mangga lae Iya baik. Pasangan sampai telepon situng titisan air mata Haji Zuddin Waru. Mungkin deja pelanggaran pon 15. Putri Mawar Indah Saiful Jamil Padangdengan juga pelanggaran pon 15. Bulan Purnama Nurul Hikmah Padangdengan kaditop kosong saya mungkin lo ngereng kador. Sabuki 34, 35, 36. Cukan telok betok, telok beluk, telok bolo sanga. Yuk jeng jeng, yuk sambil pataron. Yuk, sambil bagus, yuk. Oh, ini saya nggak kujur kapura ri, jamu hentor ri. Oh, awas bangun dong ri. iman Soko manis Kaya sila Yuk. Ragani Terawasos Iya iya satu Sorong Pada patorong Aduh tretan ya yo man iman aduh taretan tapi arwah pon telo pas Yuk lanjut. adik kok pon aja seepek keren tiga seorang Cina epatepe Cina epatepe ya